LAAWOL KISAL ko laawol peewal e ɓantal. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله غيره ولا رب سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوا أمره ولا تعصوه واعلموا أن الله رقيب عليكم ولأعمالكم شاهد لا تخفى عليه خافية وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لا يقع في ملكه إلا ما أراد يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إن مراقبة الله تعني استهدار قربه وأن العبد بين يديه يراه في جميع شؤونه وهو القائل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يتي الله سبحانه وتعالى أودو الله mo hande yettude bimbe kikiɗe jemma ñalawma yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala tawɗo gandal makko ngal yaajani piiji ɗin fof seedo ɗin ala reweteɗo e goonga siwona kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko goto o alamo o kafi seedo ɗen nelaɗo meɗe Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam oɗo ko jiyaɗo Allah ko nulaɗo makko jiyaɗo Allah bi maana ɓe kafa ko nulaɗo makko maana ay ala ko rewira Allah siwona ko addi kon idan oɗo ko jiyaɗo Allah ko nulaɗo makko tentoro Allah subhanahu wa ta'ala yo juule nelaɗo e ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisnaɓe ko ano yo julɓe huli Allah subhanahu wa ta'ala ɗoftoɗonmo waɗo yamiroje makko ɗen ƴewtindoɗonmo anden Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti e wondema o adda en o acciti en ka hoore leydi ɗo o accidi en e hoore meɗen bal himo wattani yila e meɗen himo suti en himo ndaarude en himo ayni en golleji meɗen ɗin fof kadi himo seediɗi himo andi fi majji ala hay e hunde ko wirnanimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi en ka deftere makko teddunde wama ya'zubu an rabbika min misqali dharratin fi samawati wala fil ard suuɗanaki joomi maɗa ko foti e abbere dharra naaka kammu wonaka leydi wala akbara min dhalik la asghara min dhalika wala akbara wana ko ɓuri fanɗude zarra wana ko ɓuri janɗude ɗum kadi illa fi kitabi mubin si wona fi muɗum no e deftere ɓangude si tawi ko foti e zarra si woni ka kammu ɗum suuɗanaki Allah ko foti e zarra si woni ka leydi ɗum suuɗanaki Allah si fanɗi ɓuri zarra ɗum suuɗanakimo si janɗi ɓuri zarra suuɗanakimo ko honɗum tañƴiniɗa a suuɗe hara o anda si tawi hiɗa waɗ ɗum e hakkil ma ittu ɗum a wawata wolude konngol si wona himo andi a wawata huwude kuuɗe si wona himo andi a wawata wonde e alhaali si wona himo andi idan kala no wa'uɗa kala no wonirɗa kala ka wonɗa kanko subhanahu wa ta'ala himo andi fima himo sutima idan kanko subhanahu wa ta'ala o ɗanata ko sakko wona a accay ha o ɗano yaha suuɗoɗa waɗa ko falɗa wadde ko hananama kadi ko ɗano
idan kanko subhanahu wa ta'ala watta e nder laamateri makko ndin si wona hunde nde o faandi yo waɗ mana hunde ala ko fuutotomo waɗa tawa ko si ɗum ɗo waɗi o heɓɓito o ndara fi muɗum ko waɗi o humpiti en kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo andi fi ndeɗo tagore yeeso mayre e ɓaawo mayre dow mayre e ndey mayre hunde ala ko humpa tagore nden noon anda e gandal makko ngal sina embere ko yo andi yiɗi yoɓe ando ko idan haray no hanani neɗɗo julɗo on fiyo dewal makko ngal nafumo fiyo wawa woɗɗitade haɗaɗi ɗin waɗugol ko wiyete ko muraqaba hakkude makko e Allah subhanahu wa ta'ala waɗugol muraqaba hakkude ma e Allah subhanahu wa ta'ala ko andugol maɗa pellet si yimɓe ɓen fof yehi ɓe fof ɓe ɗanoyike lutti an tun hare wona an tun haray lutti an tun e Allah ɗo ɓurɗa hanude hulde ɗo ɓurɗa hande renade ɗo ɓurɗa hande wattandila e di hakkude ma yeeso yimɓe fannin a weddaki an tun hulɗa Allah an tun e kanko tun wono hulirɗa yimɓe ɓe wuuriduɗa ɓen hersirɗa ɓe noon haray a gomɗinali Allah taw tigi idan ko ma jaɓa an e Allah subhanahu wa ta'ala on ala e sertude bi maana gandal makko ngal ala iwde ɓaawo maɗa giiɗe makko ɗen ala iwde ɓaawo ma nanɗe makko ɗen ala iwde ɓaawo ma kala ka wonɗa ɗiɗo no wondi e maɗa himo nandema himo sutima kala no warruɗa himo renti ɗum ɗo wiyete muraqaba fannin neɗɗo on heɓali ɗum ɗo julde makko nde wonta julde korka makko ka wonta korka jande makko nde wonta jande dokke makko nde wonta dokkal kala ko waɗi e dewal haɗa ko aada woni wadde la ibada idan haray neɗɗo julɗo on no hani wadde ɗum ɗo ka hakkil makko ɗum ɗo wiyete muraqaba andugol neɗɗo on ko yeeso Allah subhanahu wa ta'ala o woni e dendangal fiyakeji makko ɗin kala no wonirɗa Allah no rentuma ɗum noon hanama jiɓude sabu Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti en wondema kanko Allah o wi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu sottirgal ko wirni konko kanko kin jogingal goɗɗo go anda ɗum si wona kanko ya'lamu ma fil barri wal bahr o wi dendangal ko woni ka hawre leydi ɗo ko himo andi fi muɗum wono noon kañum kadi dendangal ko woni ka nder maayo ko himo andi mu e fi muɗum o wi wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha kaakol yowtata ko e hoore leggal ngol futta si wona himo andi fi maggol ci tawi leggal e wonde ka ladde leggal e wonde mara yete wonde mara bote ngal ɗon e hoore maggal kangal woni ton kaakun yorata ɗon kun sama sina himo andi fi makkum ko honɗum tanjinna e konnguɗi maɗa ɗin e kuuɗe maɗen an bani adama ko honɗum sikkuɗa ha tawata a wowlay suuɗoɗa wowla suuɗoɗa golla sikka Allah sutaki ma idan o wi wala habbatin fi dhulumati l ard la ratbin wala yabis illa fi kitabin mubin abbere yowtata ko futta ka ɓuri niɓɓitude toon ka leydi fiya andu ka henti ton itte sikke si tawi woni ka ɓuri niɓɓitude leydi ndin abbere futtata si wona himo andi fi mayre mari programme mayre mo winduno fi mayre wallini tawi hay ɗum ɗo waɗata itti sikke wonde nde nga kene idan o wi wala habbatin fi dhulumati l ard la ratbin wala yabis illa fi kitabin mubin si tawi hay koyɗon himo wattani yila e muɗum himo windi programme mum wallini waɗata o anda waɗata o duŋinali yo waɗu itti e sikke ma an bani adama on e ko wonɗa e muɗum kon ibadallah yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam al ihsanu an ta'buda allaha ka annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak jeyaɓe allah nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko woni moƴƴingol ngol yani moƴƴingol julde maɗa nden moƴƴingol korka maɗa kan moƴƴingol jantagol ma inde allah nden moƴƴingol ma kala ko wonɗa e wadde kon e dewe ko woni moƴƴingol ngol koyo taw fewndo watta nden hunde ɗon hiɗa wayi wastawi allah no sutima
walillahi almasalul a'la ya wa'wande gollowo on jooɗi yeeso gollanteɗo on ɓay en fof eɗen seedi pellet kala ƴettaɗo ɗo golle si jon golle ɗen no ɗon esi o ala ɗon na goto wattanta ina golle ɗen ka e golleji no fof noon mo gollanta on no jooɗi no aynuma no wattiranta yila moƴƴinira noon no rentorta noon e si o ala ɗon na gotum idan so tawi ɗum ɗo ko hakkude ma neɗɗo ɗimmo maɗa haray ko honɗum woni sikke maɗen hakkude ma Allah subhanahu wa ta'ala o wi al ihsanu an ta'buda allaha ka annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak awa ko woni moƴƴi gongol ko tawde hiɗa juula julde maɗa nden juulira julde ma nde wasiɗa rentimo wonɗa juulande o anda so tawi an a rentama awa kanko himo rentuma ñande wawɗa noon ka julde ma o hara a heeɓi julde ɗaɓɓande nden ñande wawɗa noon e dewe maɗe wo on tuma anday ko dewal nafata kon a anday kon woni dewal wa qad awsa ashabahu bi muraqabati llahi wal khawfi minhu قال أبو ذر رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أخشى الله كأني أراه فإن لم أكن أراه فإنه يراني نلا صلى الله عليه وسلم بوسيك وندي بمأب بين صحابة بمأب بين يوتي نقول الله سبحانه وتعالى حلقل الله قال صحابة نلا أبو ذر رضي الله عنه وي weldi ɗo an on o wasiyike lam yani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wasiyike mo kanko abou dharrin wonde yo o hul allah subhanahu wa ta'ala wasi tawi himo renti allah ko waɗi si tawi kanko renta allah yo andu allah no renimo wa awsa rajulan fa qala lahu salli salata muwaddi'in fa innaka in kunta la tarahu fa innahu yarak ñande go nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wasiyi gorko ɓe wi juulu julde wonɗo e waynade mana sa darike juulugol oɗo juma waɗu ka hakkilma hawnaki so a salmini o juma ɗo o wonta juma ma sakkitiɗo e gurdam maɗa ɗan si tawino ka hakkilma a juulitata juma e gurdam maɗa ɗan ko o woni juma ma sakkitiɗo on sikke ala moƴƴinemo ka so a darike juulugol alan salama o a juulimo so tawi a jultata goɗɗo go ɓawo on ɗon a juulemo ha moƴƴa kono so tawi julde nde dariɗa o a waɗa was temedere mayde ɓaawo a hawjay a moƴƴinta idan ɓe wi salli salata muwaddi'in fa innaka in lam takun tarahu fa innahu yarak juulu julde wonɗo e waynade andu do awa an so tawi omo juulanta a rentamo kanko emo rentuma sa waɗi ruku mo daari ruku ma on sa waɗi sujude mo waɗi daari sujude ma on si a jangi a moƴƴini himo jenti jande maɗa nden sa a subbo hinike ha moƴƴi himo jenti kala no wowlirɗa imo jenti wata taw ko yimɓe ɓe nanta kon e ko ɓe yiyata ko moƴƴinta ko Allah yiyata kon e ko nanta kon ɗum ɗon bonna sikko no wawɗa hara a julɗali taw heewi noon e juuloɓe ko ni ɓe wayi siko kanko tun woni e juulude kono o jangirta o jangirta siko o sowndito kanko tun hakkude makko e wonki makko kin kono o jangirta o jangirta amma simo naninde woɓɓe goo ɗon o moƴƴinay ha moƴƴa e mbere ko o wawi kon ɗum ɗo holli wonde a jaɓali a hoolaki a fellitali taw Allah no rentuma a jaɓali a hoolaki a fellita taw Allah no nandema si wona ɗum ɓay ko kanko wonɗa e wowlande ko kanko kadi yoɓayma sikke ala a golle golle ɗe yeeso makko ha moƴƴa haysi goto ala ɗon haysi goto ala nande sina kanko kanko subhanahu wa ta'ala o humpiti en ka deftere makko teddunde alquran wondema kanko Allah himo ƴelliti himo seedi himo huɓɓindi kala hunde o wi wa huwa ma'akum aynama kuntum Allah no wonde mon ka wonɗo wo Allah no wondi e mon ka wonɗo wo bi maana gandal makko ngal no wondi e mon ka wonɗo wo na firo ko jofoɓe firata wondema zati Allah ki nokku ka wonɗa o zati Allah ki wawata wonde ka wonɗa o naam ko muhit himo huɓindi Cheikh Salih Usaymin o wi si tawi woni ngeeɗo naange ma nduɗo lewru tagangel gotol e tagaɗi Allah ɗin gotol e tagoreji Allah no wawi wonde hino huɓindi aduna on fuu ka yaɗa wa yeenge ɗum ɗo ko taga kunni ka
nange kala ka yaada adna rentige ayenge ngelo ko nange ko tagange fandu wotu pet ci tawi o tagi nange wote wonge hubindade adna ko yaado ayenge o ronke kan ko tago wonde hubidido nokki ni fu idan mo wawi wonde hubidido hara nokki goto o woni na wonde hare ko zati makko ki wonde maka wonda o bal ko gandal makko ngal wonde maka wonda o maiya Allah on ko didi maiya nusra e maiya ilm Allah wondugol makko e goddo wigol himo wondi e maka wonda o ko piiji didi imma himo wondi e maka gandal makko ma himo wondi e ma o wallete ko wi ko inna Allaha ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah no wondi e ɓe huloɓe mo ɓe yimɓe tawɓe ko moƴƴinoɓe o maiya ɗo ko maiya nusra ko wondigal ballal bi mana kala ka ɓe woni kamɓe huloɓe Allah ɓen o wallay ɓe kala ka ɓe faabinori mo faabotoɓe o maiya ɗo o wi wa huwa ma'akum aynama kuntum himo wondi mon kala ka worru ɗon bi mana gandal makko ngal no wondi mo himo andi himo nande ko wonɗon e wowlude kon himo yiide ko wonɗon e wadde kon seede mum daaren suratul mujadila oɗo sonnajo yaltunoɗo ari ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o naati ka suudu nelaɗo himo diskita e nelaɗo ton himo yewtude nelaɗo fi probléme makko hakkude makko e mawdi makko nena aicha radiallahu anha himo ka yaasi o andaka ɗo ne yewtude ka suudu ɗo qur'ana jippi jibril ari jangini nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam qad sami allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha muhammadu Allah nani konngol sonnajo wonɗo e weñjude e ma fi modi mum on honto Allah wonno aka suudu tongo woni himo ka do ars kono himo nande ko nelaɗo e sonnajo woni e waddude kon ka suudu Aisha no ka yaasiɗa o anda ko ɓeni waddude kon idan yalli ko on sonnajo ɗo nande konngol mum konnguɗo yimɓe ɓen fof ko ni neɗɗo goto fof ka woni ɗon subhanahu wa ta'ala no nande konnguɗi makko ɗin nanɗe Allah ɗen wana siga nanɗe maɗen fof nun ko nanɗe wiyete kono na goto sabu kanko enen ɗo fof e wolide o wiyata goto jento ha waɗa gayna ko nde woni nanɗe makko ɗe idan nanɗe maɗen an si ɗiɗo wowlidi a wiya waɗa sabbolanta ha oɗo gayna mi wata famde wonde ɗo wolto nde warata idan nanɗe makko ɗen kanko tagore nde fof wowlida nde wotere mo be lando ko faala kon o sendidiri o jiɓinirta ko Muhammadu e Ahmadu landi ko si an a landike fi goɗɗum oɗa landike fi goɗɗum o be no to o landodi nde wotere o innata goɗɗo mo sabbo ha wala gayna isan nanɗe makko ɗin ko ni wayi nasiga nanɗe maɗa ɗe o wi himo wondi e moɗo nokku kala ka wonɗon o wi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum sowdodiroɓe tato wonata si wona kanko Allah ko wona yoɓo maɓɓe fi honno o wi sownodiroɓe tato ɗiɗo sownodiray ɗiɗo sownodirta par ce que alamo ɓe suuɗa si woni ko an tun e min tun e woola feññine par ce que alamo on ɗen e suuɗude cowndi ko tato fuɗɗata ko so tawi oɗo no ɗo enen ɗiɗo ɗen ɗo en faalaka tammo men on nana e sownodire ɗum waɗi o ƴetti ka tato ƴettal ka ƴettal ka ɗiɗi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum tato jooɗata ko ɓe sowndodira sina kanko Allah ko nayoɓo maɓɓe wala khamsatin illa huwa sadisuhum njowo kadi sownodirta sina ko jeegaɓo maɓɓe wala adna min dhalik wala akthar wona ko ɓuri jaasude tato wona ko ɓuri ɗuɗude jeego kala yimɓe ɓen no ɗuɗiri himo nana himo wonde maɓɓe kala no ɓe fanɗire kadi himo nana himo wonde maɓɓe idan o wi kanko subhanahu wa ta'ala huwa ma'ahum aynama kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yawma alqiyama so tawi neɗɗo no nana qur'an tawa wona rewgol no duule rewirta feƴƴa ɗum ɗo maapinaymo subhanahu wa ta'ala ko wi kon wa huwa ma'ahum aynama kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yawma alqiyama himo wonde maɓɓe kala ɓe woni wo yawma alqiyama si ɓe aroyi kadi na kanko lantata ko ɓe ko argol wiya arɗo ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo wannoɗa yunabbi'uhum yawma yab'athuhum llahu jami'a fa yunabbi'uhum bima amilu ahsahu llahu wa nasuh wallahu ala kulli shay'in shahid ñande Allah immintini fuu o darni ha o gayni o wi o yeetoto gooto kala ko o golluno kon ka hoore leydi ɗo sa sikkuno hiɗa weddi awa a weddaaki
sa sikkuno a welsindaka sa sikkuno a wattanaka ilama heɗa wattana kala ko wonɗa e mum kon ko suuɗotoɗa waɗa ko jemma ko natta ka suudu ma suɗɗa golla kon ko moltotoɗa yaha to a salle gotoɗo juula yaha tawa kefeero kef innamo waɗanan ɗo 23 yar ko moƴƴingol windanaɗan 25 billahi alayka a nodda on e dina ma kan wara ɗon yahen ndaare mesirte ɗin fuu ka marché ko winda kon e ko woni nder ton kon siko gootum no fanɗi hannde ko mesirte ko yahata tawa no winda 10 métre tawa ko 10 métre woni ton no winde 10 kilo tawa ko 10 kilo won ton no winde 900 gram tawa ko ɗum woni nder ton winda goɗɗum waɗa goɗɗum go nder ton sikka ko an tun andi ɗum na an tun andi Allah no sudima no sabbima idan ko wonɗa e jamfade kon fuu ko pooɗata tilwaru on sorta watta ka jifa ndara si patron on ala arde kon ala waaki ko kanko ni ala arde kono Allah no suttima kala none e jamfa hon ko waɗɗa mo suttima yawma qiyama o darnoytema o landoma ko wonɗa e wadde ko gollodiɓe maɗa ɓen ɓe kafuɗa société ɓen ko moltotoɗa ƴetta kon inna ɗum ɗon a yitali Allah no andi fimo holloyde mo andi ka waɗɗa ɗon idan hunde a wawata suuɗude ko kanko subhanahu wa taala anda won muraqib tawi an a aynama kanko mo aynuma ayuha muminun faman raqaba Allah wa hasaba nafsahu sahula hisabuh wa man ahmala alhisaba fi dunya kasrat asaratuhu wa damat hasaratuhu falbirru la yabla wa dhanbu la yunsa wa dayyanu la yamut wa kullun sawfa yujaza bima amil wa yulaqi ma sana faman ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara kono yo gomɗimɓe anden si tawi neɗɗo o jaɓi Allah no suttimo nokku kala ka o woni o hasbay hoore makko hasbugol mo ngol kadi ne woyto yawmal qiyama si tawi noon neɗɗo o wedditike o yejjiti ko o hasbeteɗo yawmal qiyama ko lande o woluɗa ko fof a darnoto lanɗa honɗo wolanɗa ɗum konngodi maɗi fof Allah wi yawma yusalu sadiqina an sidiqihim ko hay gonguɓe ɓe landete gonga maɓɓe on feno ɓen noon itti sikke si tawi gonguɗo landama gonga makko on konto ittimo itti sikke e fen ɗon kan fenade makko ne wadda ka wittinde idan si tawi neɗɗo on hasbi hoore muɗum ɗo o wattani yila ɗo o janfitaki sabu neɗɗo janfata ko ɗimo mungoy ko hoɗoma wonɗa janfade kala ko moltinɗa ɗo kaka moƴƴere ma wonɗa uytude ko ɗum ni wujjitagol baraji ma ɗi wonɗa wujjude wona piihum ɗimmo ma o wonɗa e ƴettude kon sottinɗa o ko baraji ma ɗin sottinɗa a janfike hoore ma saɗa faala jonnitumo saɗa faala wolanmo saɗa faala toromo yaafuye sa waɗali ko baraji ma ɗi wujjuɗa a juuli a wujjitike a ñaami yawmal qiyama ara sikkayɗe jang ko ɗum waɗi jooma galle ɓe jofoɓe buy ɓe sikkay si ɓe jonnali dépense ɓe nguri maɓɓe nden haɗa ɓe walli gorku wona no woniri neɗɗo mo ƴettuɗa joƴƴinɗa ka suudu ma on tawi ko an fawtimo sa jonnalimo ko o ñamat jawdi ma ndin ayi o memata jawdi ma ko ƴetta baraji maɗa ɗi joni noon ndaaru baraji ko juuluɗa kon e ko horɗa e ɗuɗɗa sadaka kon ɗum ɗon e mbuuɗi ma ɗin honɗum ɓuranma ko imma jonnamo mbuuɗɗin o ñaama haqqe on iwi ma saloɗa ɗum ɗon baraji ma ɗin o nokku heeɗi yawmal qiyama a dépensé baraji ma ɗin ɗum ko perdi no ni ka sa joni o mbuɗɗi par ce que ko haqqe makko allahumma sina so yaafi ken idan haray neɗɗo no hani hasbude hoore mum wattana yila so tawi neɗɗo o hasbi hoore mum ɗo o wattani yila falje makko ɗen fanɗay ninse makko ɗen dumatako ko waɗi moƴƴere nden nde lannata bakkatuji ɗin yejjitatake yoɓowo on kadi namayo goto kala e meɗen ara ñande go o jonnite konko o wanno subhanahu wa ta'ala humpiti en ɗum kala neɗɗo ko waɗi janɗi fanɗi siko moƴƴere addete yeeso makko fi honɗum o wi yara so a waɗi ko moƴƴi a yiyay o innali a hettay wiigol a yiyay e a hettay no sirti faman yamal misqala zarratin hayran yarahu
sa waɗi moƴƴere ngu kum fandi wa yew yey kum kono est ce que a wona geɓal maɗa ko sa toñano yimɓe ɓe fo addete moɓe jire ɗum ɗo ko a wanno ɗum ɗo tuggulde baraji alhamdulillah mi heɓi baraji buy he sabboto gollide teɗɗen fof aray be sorto kala mo sortonoɗa gongel on ɗon aray regilon ɗon uyte ɗon ko baraji ɓeygure nden fof kadi aray kala mo janfinoɗa e ɓeygure nden ronkuɗa jontudemo haqqe makko on o kadi ko mum kadi kala mo yaadunoɗa e haqqe mum kala mo yennunoɗa kala mo aybinnoɗa kala mo ñownuɗa kala mo waɗɗa yaafaki aray ɓe fof ko ɓe nokkante kala adduɗo plainte weeɓiti Allah wiyandare ka moƴƴereji makko yeret ko toñuno kon ƴetton ɗon jonno ko noon malaika kupirta jonna ha goɗɗo addu e plainte inna ha Allah de ɗo Allah wiya hen ndaro ene baraji ɗi lanni baraji ɗi lanni o wiya wandare si tawi bakkatuji wullitiɗo on ƴetton ɗon jonno mo kanko toñunoɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi al muflisu yawma al qiyama man ya'ti bi salati wa zakati wa sawmi wa hajjin wa ya'ti wa qad satama hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha ko woni neɗɗo perduɗo neɗɗo sisaɗo jaɓaɗo ha laaɓi bos ko jeeyi kon ko arɗo yawmal qiyama himo mari julde timmude himo mari korka timmuka himo mari hajju himo mari sadakaji kono himo yennuno oɗa himo piino oɗa himo joƴƴinno o debboɗa ka suudu o jonnatamo haqqe makko on ɓay kanko jogui dole ɗen o faaji makko ala waɗi ko faalaɗa o waɗe ko faala o kono nga reɓe ka faalaka aqul qawli hada wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru rahim الحمد لله المطلع على عباده الخبير بأحوالهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله إن العبد إذا راقب الله في جميع تصرفاته وأعماله ابتعد عن المعاصي لأنه علم وتيقن باطلاع الله على ظاهره وباطنه سره ونجواه فهو ناظر وسامع ولأعماله محسن ومجاز ومع ذلك جعل ملائكة يكتبون أقوالهم وأعمالهم ثم يشهدون عليهم يوم القيامة إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ثم الأنبياء يشهدون على أممهم يأتي الله سبحانه وتعالى ولو الله متيرين هان ويكتب يابي الله عندن سنة جبي وهولك o gollitiri wondema Allah no sutimo nokku fof ka woni Allah no nande hito makko ngon kala ko o wowli ko yimɓe ɓen o suuɗoto o suuɗata ko Allah ko yimɓe ɓen o suuɗata Allah si neɗɗo waɗi ɗum ka hakkil muɗum o wattana yila e jindanɗe makko ɗin fuu e golleji makko ɗin fuu o woɗtoto yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala sabu andugol mo e fellitugol mo Allah no ƴelliti ko woni e wadde kon Allah no andi kene makko on e gundo makko on mo andi ko suudi kon e ko feññini kon mo andi Allah no daarudemo no jentimo idan hatta e ɗum ɗon e hoore ko Allah woni nande hito maɗa ngon kon e ko hoore ko Allah suti maɗa kon e hoore ko tawi gandal makko ngal no huɓindi ko wonɗa e wadde kum fuu imo itti kadi malaika ɗi jokkimma bimɓe kilkiɗa jemma ñalon ɓeɗo no jokkuma kala ko woluɗa ɓe winday kala ko waɗɗa ɓe winday ɗum ɗo woni caméra surveillance ji makko ɗinni hiɓe wondema bimbi e kikiɗe jemma ñalon inna alaykum la hafidina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun no e hoore moɗon no wondi e moɗon aynoɓe angal iman no hulɓini goy so pellet seɗa gongini ko Allah wi ko malaika no jokkuma ɓe aynuma tañinaka wawa suuɗade bonnoya jemma ka ko a yahata ñamugol ɓe yahata ñamugol ko a yahata hurgo ɓe jokkata to ko an mari haaji goɗɗum go ɓe ñamata yarata ɗanata ko mara golle hay fusina jokkugol so a wowli ɓe winday ko ɗum woni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe rentimma
se a naati ka hurgo wowlugol nder ton sabu on hewdo ɗon malaikaji on darto huccato ha gayna haaju ma on si a wowlaali so a wowli o yeƴƴitoto so yima e on alhaal ɗon huɗete jonno fiita heɓu ndin kuddi ɗon nelaɗo maki sana to yadi sabu o seedata e man sajiɗi fof idan e hoore ɗum ɗo fof allah no immini malaika no jokkuma ɓe winday ko waɗɗa kon e ko wowluɗa kon fof janɗi fanɗi ɓe winde yawma qiyama ɓe seedoyo e hoore ma kamɓe ɓe malaika ɓe ɗo kadi hi kaari wowluno ɗum ɗo o wanno ɗum ɗo tumande allah wowlanoye ma allah darnete ha gasa o yeetoma ko waɗɗa kon ɗen andi pellet a yedday qul inna almawta alladi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimi alghaybi washahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun o mayde ko wonɗon e rentagol e mum ɗum fotta e moɗon ɓaawo nde mayɗon natte ɗon ka annduɗo ko wirni kon e ko feeñi kon o yeeto on noon ko wonno ɗon e wadde ko o yeetoma ha o gayna malaika ɓen ala kañum kadi seedo hi o wanno ɗum fuɗɗoɗa sattere hunduko o adda seede tammo on homboni seede tammo on kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba ko malaika ɓe wonno e windude kon ɗum no ɗo allah ene waɗi ɗum ɗo cuɗum ka dande ma ɗo mana deftere ma golle nde nde ɗo ina talkinde ɓorni nde ɗo sa ari yawma alqiyama allah wi nukhrij lahu kitaban kanko andi honno imprimirta ha ɗum wona deftere o wi o wattante ɗum ɗon deftere yalqahu mansura ara kadi tawa nde fonta ha hatti na an fontanta hoore ma ko wodanma ko daragol min kaari ɓiɗɗo kaari wonnoɓe nokkel kaari hitande kaari e leydi kaariɗi mi wanno ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo jangga ha hewta gayna iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba jangan hoore ma ko wannoɗa kon a hoɗasɓene hoore ma idan ɗum ɗo no ɓaawo ma wona tindi wona taali inda dhalik tabdu nadamatu nadimin fa yaquluna ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ɗo neɗɗo janga ha gayna ono ko honɗum heɓi nde deftere ɗo kono nangi nde deftere nde kañum komi waɗno ko fanɗi ko fuu wona jannu wona toso ko haywna nde accana allah ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha allah yewtinoma ahsahu llahu wa nasuhu allah no moɗuno fof konti ha timmi andi ko jelu an ayjitino fi pi hoy ko waɗanoɗa ko ɓa hoggo mon to fewndo pay ko yiyagal ma hande hakkille ma yata e ɗum ko wujjeynoɗa fewndo yeyata poore sako ayjitino fi ɗum few a woni moko ba joni hakkille ma yata e ɗen piiji idan koye moltotonɗa waɗa koye fof an a yejjitino kono no windi waali neɗɗo janggana hoore mum nden deftere mum nden ha o gayni summa yaqulu al abd inda dhalik la arda illa min nafsi shahida neɗɗo waɗa fof ko janfotoɓe hey tigɗum makkilaki ɗum ɗo few min on hande kadi mi ƴettata seede sina e hoore am mi seedanto hoore an e hoore am mi jaɓata seede malaika mi jaɓata ko allah wi ko a gonginaaɗi subhanahu wa ta'ala on mba on tuma hunduko kon sabbi ko fof ala famodirde si satti ko famodirtaki yahen ka ñaawete toon jenta ɗen ñaawete ɓen ñaawete ɗum satti hunduko koy idan allah on mba hunduko kon subhanahu wa ta'ala wi al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun hande men ferme hunduko maɓɓe kon min wowlana men non on tuma juuɗe maɓɓe ɗen junngo ma ngon fuɗɗo noon wowlude on tuma ko min ƴettuno ɗum ɗo ko min memuno ɗum ɗo ko min wanno ɗum koyɗen kadi fuɗɗo wowlude mi yahuno ɗo mi yahuno ɗo mi wanno ɗum ɗo mi waɗuno ɗum ɗo tere maɗen fof wowla subhanahu wa ta'ala wi hatta ida ja'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun si woni ɓe ari ka yiite on tuma
nanɗe ɗen e giiɗe ɗen e guri ɗin guri maangi kon gurum ɗo e ɗewnude ɗiɗo fof wowlay ha neɗɗo on tigi maako qaalu li juludihim lima shahidtum alayna neɗɗo daro wi'a tere mum ɗen e guri mum ngin enen ko honɗum seedatoɗa e hoore aw kala e probléme qalu antaqana Allah alladi antaka kulla shay nen kadi namene ko Allah wolini men woluno piiji ɗin fof so waɗi men wolu men wowlay feere ala idan jungo ma ngo wowla ngo seedito ko wannoɗa kon koyngal ma ngal wowla nowru ma ndu wowla honduko ko wowlino ha fermama guri ɓandu ma no tigi wowlay hattata e ɗum ɗon fii yo a anndu Allah toñama o toñatama o addu e kadi seedeji goɗɗi goo hon ɗum annabaɓe summa al ambiya'u tashhadu ala umamihi annabaɓen fof kadi adde goto kala seedo e hoore mofte muɗum ɗen subhanahu wa ta'ala wi fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida ko honno wonta alhaali ɓe ebba ko honno ɓe waɗoyta si woni men addoyi e hoore mofte kala seedotoɗo maɓɓe on an muhammad men addima e seedo hoorde mofte kono ɓe waɗoyta idan nelaɓen kadi seedo hattata ɗon tumbe leydi ɗe wurunoɗa e hoore mum ɗen ka hoɗunoɗa ɗon ka rewaynoɗa ɗon ka ñallaynoɗa ɗon koye tumbe leydi koye koye wowlo yawmal qiyama e golleji maɗa yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jangi o aya ɓe wi sahaba en atadruna ma akhbaraha hiɗon andi ko honɗum woni habaruji leydi ndin ɓe wi ko Allah nelaɗo andi nelaɗo maaki nden ñande ndi wowlay kala ko neɗɗo o waɗi hoore mayɗi ka darinoɗa juuluɗa ɗon seeditoto a darino ɗon juuluɗa ka darinoɗa jeynuɗa ɗon ɗon kadi wona seede ka darinoɗa wujjuɗa ɗon ɗon wona seede kala tumbul leydi ko waɗɗa goɗɗum e hoore mum kanko kadi ko wowla koyna hi o wanno ɗum e hoore am idan subhanahu wa ta'ala o wi ya ayuha alladina amanu ittaqu llaha waltanzur faltanzur nafsun ma qaddamat liqad wattaqu llah inna allaha khabirun bima ta'malun so anayo gomɗinɓe hule Allah goto fof yo jooɗo ndaara e nder ko o woni e wadde kon fof ko honɗum woni fi janngo makko sa dawi ɗo bimbi ha kikiɗa nden ñallal maɗa ngal ndaaro ko wonɗa e wadde kon fof ko honɗum waɗɗa ɗo tawa ɗum ɗo ko fi lakara ko ɗum ɗo luttata ko heddi kon fof ɗo accata yaha sa waɗi ɗo ko hay goto waɗama a faala waɗa pyramide sigaɗi sifira no wanno ɗi ko ɗo accata yaha idan ko wonan ma ko waɗɗa kon fi Allah tawa kadi ko yamirore ɗum ɗon marɗa idan yo goto fof hasbu hoore muɗum yahu darana hoore ma ko wonɗa e gollude fi Allah kon ko honɗum e honɗum ɓe wi man arada an ya'lama ma lahu inda Allahi falyanzur ma lillahi inda kala faalaɗo andude ko honɗum o mari ka Allah yo o ndaaru ko honɗum Allah mari ka makko honɗum e honɗum wonɗa e wadde fi Allah ko honɗum e honɗum waɗɗa ɗum ɗo ɗum ɗo ko fi Allah ni ko yerɗum marɗa to kama to dino tudan idan hasbu hoore maɗa anda ɗum ɗo no jokkuma Allah no nande hito magon himo sutima himo anduma andi golle maɗa ɗen malaika ɓen no windi deftere golle ma nde no ka dande a janganede hoore ma yawmal qiyama ɓaawo ɗum tere maɗen ko ɗe seede e hoore maɗa e hoore ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam seedoto e hoore ma e hoore ɗum leydi ndi wonɗa e hoore mum ndi seedoto si tawi a waway fennude ɗiɗo fof waɗa ko falɗa o so tawi a wawata suɓu ko wowla suɓa ko waɗa jaɓa wona julɗo hara wona inde si wona ɗum ko perdi wona nema algande en rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim allahumma arina alhaqqa warzuqna ittiba'ah wa arina albatila warzuqna ijtinabah برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من غشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبكلماتك التامة أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأسلافنا وأفرادنا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم على الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.